Lada pila tam sapu sausnam but pila dan menopause. Tisngau kemba pimla yo konshu. Kadainyam. Henry but ki modern technique jongka IVF nginla ban monra menstruation but ka uterus jongpi ngila bangin penbiang ban yo kon but penyo I ya ka result ka babiang. Katanat social welfare hakas ni thoding jong katayo kalapli patba yaka halfway home rehabilitation of persons living with mental illness ne ke jakasa na kabantaki kinthai ke badon ke jingduna hakabor perkhan kabadon hasaumer dong pentor ha aparshalo Ya gani ke jakasa ki kinthai ke badon jingduna hakabor perkhat baraka ambulance lapli ru menteri katanat social welfare uba polling do Rengkat ke jingran lang unang yalam kaliang persya ke yang dorbar tawaan ke jela ba Ronnie V Lingdo ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Aram Kurba ka Director jo ketenat Social Welfare ikong CD Lengwa bat kiwe-kiwe. Pemakalong menta ke dan arpusan ngut ki kentai ki ba nak ne ke jela ba nak kaleng ke jela jong kari India ke beyo ke jing Sumar bat andai ke leyo ke jingkot ke siyo menit paino shalayeng. Uba Ronnie Vilengdo ula ai ke jingero ke bakmi ke ka halfway home bat kamtam ya gitu ke ba ai ke jing Sumar. Ba ulong ba kalong kakam ke ba e abha namar kem de setia ke belong kop diwei pat ke para brio ke babiang ha ke bor perkat. Ba kumta ublei un ai kusnam halor ke jing ai jing syakri jongki. Uba poleng do ulapan ke jingkershan ba jing trailang na barot na ke benta ban pentik na ban la ban penyat cakamat ya ke yeng ke beri Sumar ke beran jingduna ha ke bor perkat. Baru lepen pau ke jingkemen bagi dan ke officer bagi dong tray ke betray met bat mensiam na ke benta ban kentio ke tenat social welfare ha ke ban jing syakri ya ke bah kamiat jong ke emlang salang.